Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube. Sekarang kita ada di area Makbaro Jayaketi, Jayakarta. Seorang kakak beradik santrinya Mbah Kuy Sangkan Girang Cirebon yang beralamat di Desa Sindang Sari, Cigedang, Kecamatan Ragung, Kabupaten Kuningan. Di sini juga terletak makam Mbahku Sudi Mampir dan Mbahku Padamenak. Yuk kita mulai berjarah. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan komentar. Tinggalkan komentar di channel kami. Assalamualaikum ya kesepuhan Babuyut Kreti Jaya, Jayakarta. Babuyut Sudi Mampir, Babuyut Padamen. Ijma'ina jami sesuatu fi halal wira. Sahibal karamat zinaka zairina wa ala makamika wa kifina wa danaka syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadini wa ala kulli niyatin salatin khadratin wa mustafa rasulullah sallallahu. Sumailah arwahi ayyamati ala barasulullah wa rasulullah wa rasuliku umar wa aswan wa alikam. Sumailah arwahi min al-ihwani jami'an wa rasulina wa mufasirin wa muhadisin wa alih tafsirin wa muhadisin wa hazirin wa mukallidin bidin wa muhabidin wa alih sabiati wa tabi'in wa tabi'in. Sumailah arwahi sayyidina abina adam wa minna syaidatina hawa wa matanasal bainahum. Wasanila ruhi ahli salati tariqah qadiyah wa laksuban wa sama ahli tariqah sallah hawadatan sultanan wa Sa'udul qadir jalana qadar sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidi syekh Muhammad Bahauddin Naksabani wa sayyidi Sadal wa ila ruhi hasan wa karam sayyidi Syekh Abdullah wa barak bin Muhammad wa ila ruhi hasan wa karam sayyidi Syekh Ahmad Sayyid wa zanihi wa farahi wa ahli hasan salati wa adina al hasan al ruhi wa bil hasan kasapan Mbah Kuy Kreti Jaya, Jayakarta. Mbah Kuy Sudi Mampir, Mbah Kuy Sudi Ijma'ina jami sesuatu fi hadal wilayah wa ila ruhi abaina Muhammadin wa sada wa jaddi wa ihwani wa hawati wa najami al-muslimin wa sallallahu wa lahum al-fatihah. A'udhu billahi minash alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli ala sayyidina nabiyil hasimi Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina nabiyil hasimi Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina nabil hasimi Muhammad wa alihi
اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. ربنا تقبل إنك سميع الدعاء وتب علينا إنك. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. قول الفاتحة.